Sedema koronayê temaşevanên ezîz. Şo xwandina me ya kitêb û pirtûk û wek bêjin tiştên em nivîskî me re bixwîne ji xwe kêm bû, sist bû. Lê sedema koronayê jî ew sistbûn hin zêdetir bû. Îca hin fuwar têne li darxistinê, fuwarên kitêban têne li darxistinê da ku xwendin dîsa were wê asta berê. Tiştê ku merva bi pêş dixe bêguman xwendin e. Bi xwendinê re her du mejiyê me yên yên çep û rastê bi hevdûra dişxulin. Kîja alim te dinêrê, kîja kesên zana te dinêrê, kesên arif te dinêrê. Dibêje ku pêşiya her tiştî divê te bixwînî. Heta dibêjin ku sê cara dibêjin xwendin, xwendin, xwendin. Qîmeta xwendinê divê mer baş sambe û mer ji ciwanê xwe re, zarokên xwe re jî pêşî ji xwe re dûra jî mer derdora xwe re bêje. Ez ê wevim midyadê cara ewil e fuwareka ya kitêban li midyadê tê li darxistinê. Wallah ez şaş bûm xalis. Yani midyad hewqas dewlemend, hewqas mezin, hewqas berfire, hewqas çalekî têne kirinê, lê kitêba fuwara kitêba cara yekemîn tê kirinê. Rewş çawa ye, xel çawa pêşwaziya vê fuwarê dike xalis. بله برز حسین کرش روزا و بخیر به براستی حتی نه که کیمایی که ما هبو وگو به فوارین حالو ندهات نسل درخستن لبله جارا یکمینه گناه که تل درخستنش بر ویجی روی مک روکم بویا کیف خوشی مرچی بویا نب متنرا به گشتین مدیات یا حمو کاره اف کیف خوشی هیا حتی بگنده گو امد به زیده دوری باجر جی نه که اب خوشی تین تفلی وی فوارد بن پرتوکاش خورستین و بن مالت خوینن براستی نه که کیف خوشی که زحف مازن مگو هیا چما هش برگو پرتوخانه یعنی هنا وگدیجی کارش خور بس کرم بستن لبله فواری حالو ای پرتوکانه هاتونه فکرن لبله جاره کمینه گوهاتی فکرن نه که جی گله کیف خوشی هیا میوانه ما هیا نه که اوجی هم نویسکاره هم به پرتوکی خو بشتاری و فواره بویا عبدالرحمن قیا و آگاهی ما قالوا افوارت معناه چه ولاتین چقاس وگو به تینا و فواره علاقه تینا و فواره و پرتوکا چقاس سیستم آگاهی ما برس قیا امواج پیروز کنج بونا گو ون بشتاری و فواره بونا قالوا علاقه دار چاوا چه بون حتی نه که چما ما اف فوار نفکر بون که مایک چاوا بو و نه که اف که ماش حل درابونه بچمره زف باشه اف فواره پرتوکا و بو نه که جبونا شکل دوی پیشیوانی کی مهو هبه تشتی حال ورده مملکتی مهو زحف باشه چونکو فوار پرتوک جبونا خواندوانا مملکتی کی زحفه تشکی زیده زحفی باشه چونکو خواندن مهو پیشوت چه خواندن مهو تشتا نراست به مهو دینی سر راستیه خواندن مهو مملکتی کی رنگ کی خوشکل تخی وکا قوزقر مهو وی مملکتی که گو انسان چاوی کی خوشکل وی مملکتی میزینه افوارجی حق نجبونا مدیات جبونا مملکتی ما تشتکی زحف باشه بو اویای که منی وگا گوتا گوتی ازویت خوازم گوی شلا دوامای وره سازج ننویس کارج وی مملکتی ور نوی فواره اریا ملفرن جماره زحف باشه دی زاروکه ما گنجه ما جوانه ما مدبینه زحف اشقاواتی لی مملکت نب شهرکی تنه چه دی ولکاک نب شهرکی تنه چه دی گوجوا باجاره دیجی نویسکار ورن ما ببینن ولفدر خوشانی زاروکه ما ببینن زحف جواره کیف که خوش چه دی چونکو وگا گم گوتی مملکت بخوندنه پیش فد بی نه که چند نویسکار و بشتاری و فواره بن و چقدر پرتوک هنا بهتر کیجان پرتوک از خورستان ولاتین امیدیالی yani ولاتیه من دان مدیات genellikle جوانتین یه جوانه لیسه زاروک لیسه تین اوج صنافه hazırlatmıştı ben hem jibona wajid ve fuareda kaynak kitapten jwara arzan çedibin ama sadece bu wajid için abi çünkü zarok dve kitap acı bixoynin dve çirok acı bixoynin dve roman acı bixoynin dve helbest acı bixoynin de fikri ve farah bebe de hayali ve dünyayı ayrı cuda ki bibini عقلی و بهتر تشتات کشینی خودی گو کتاب آجی بخوینن پرتوکاجی بخوینن ایشالله نه که خودی گو نویسکاری خو مثل از ما مستوى عمل ودری مدبینن تین اشخاصاتین پرتوکاج مجید سینن افناکت شکی زحف باشه دیمه کی خوندوان مملکت کی گو هبن کارن خوندنی جلوی دری زیده بکن افتینه بیام هف وقتا گو خوندکار آن جوان و به دیوباویاتین ودی به نویسکار ارتین جم هب و پرتوکی خو اولو امزد کن او چقدر کیف خوشی دیواف جارا پیشیش برگو چید بتشکی حالو تشتی اولو هی ندیتنا معلومه اما تین ودری
مثل زاروکی واج دی و باوی خورد بیجن به اف معلمه مایا تی درسا ما اما می کتاب نویستیا پرتوک نویستیا شاعرت به هلبستوانا ولی واجی دی و باوی واجی وکیلی کیفا واتید به مزد دمکی معلمه ما مستای و زاروکی ما تشتی حالو رجی ورش مشت به ایگلن مشت به عشق واجتی غینی واج بلی و کسی دی ولوتیج در و بشتاری و فوارد به نویسکار اره ساجن نه یج وی مملکتی نه جوا باجار بانی جی نویسکارن تی نویدری او جوی این پشتیرو نیورو مثلا او جی این امضا خو زاروکی و این واجی بینن و کتاب واجی پرتوکی واجی وش خورا امضا کن ببن امن هاك الجهه كي وقف بخزينه كنا لبلي وقف بكسي هاي يقول هاك ما تماشات كي كسي يقول ندي تبي وهاويش في نبي بانغا وتشيش بنا غور نفيدري بانغا ما تشيا افا حقا خوندن تشكي زحفي اونم لي جمره بلا ور نفيدريش خورا انا زندان افنستاني جوجفا باجاري باني تنه نيفيسكار هم بلا وابي بين ملطي مال فيدري نيفيسكار هنا يعني نيفيسكار جنابا ما درب كيف تشكي زحفي اونم لي چونكو يعني تكسي جمرة بقول أورنك نينا مشخورة ما خونديا مشخورة ما قلت لك هم جم تشتغل بنفيسن قل أو هالبس تقلبي ما دشين بوا دخيالا ما درا بوا سرخوا أم جم هالبس تياس دنفيسن مثلا أزباورتكم كسي قلتنا فيدري ونجوارا هالبس تاج خوينن ونلو برتوغي خودكن هالبس كي جو ونجمرة جيبيجن أمبولو وشنا خب داي بكن أم قلتني بالنوا يعني دو حقه وهالبس دسكارم تشكي بيجم هالبس تشي عجبا هالبس تشي هالبس جو خونا مهوفجي وري عقلي مهوف ومهوف وي خوني قارب بنفيسي يعني انسان كي جو هالبس تاسبي غرق خوني ويجي فرق لي من جدا مجي انسان دي دفي خيالي ويجي فكري ويجي دفي انسان دي فرق حتى هالبس تكياز بكن وبنفيسن چونكو هالبس تشكي زحفي جدايا حقيقه ام سپاس کنج بونا گون بشاری وشانه بو مالا وافا خودش ورازی سپاس کن برز حسین کار ایرو ام الفوارا مدیا دینا افوار حتی 25 و مهوه دومه کسی گو بخوازه وره وید نزدیک 10000 پرتغال وید دینا نا 13 وگو ام به استاند هنال وید کسی گو بگاره کاری بخوازه بگاره و به ارزانی و پرتغالش خور بسلنی و به مالی بخونه ام جم به افجارا پیشی بو سر خیره به ان شاء الله داما وجی وره و ام جی ام دیسا ایگو کتاب کرینا و بخونه جوار سر خیره به گوتنم درنا فندي gelek spas ji bo xalis fuara kitêba bêguma hatiye vekirinê cara ewile li midyadê heyecana bawer dikim ya gelê me midyadê jî heye kesên ku li midyadê ne li wê heyremê ne nîzîkê wê derkêne ku dûr da derbasin serîkî li wê fuarê jî bixin kitêbên li gorê we elbette wê hebin yani qenebe rakib kitêbekî bikirin û diyariyekî bidin yekî ama diyariya herî xweş xwe yek ji wan jî ew kitêbe yani